Te perlong mentah gani video chaisen ai kublei biang phi sigane ke channel jonga filan nagos te mentah gani video paralog nga thmu ban patai khandian chupang ke jingim jonga kumukhna school kabanengkong marbor nga chukhe ke performance step ndriu piche AA Hadi nang ta anda ngalaki na jingthia ngajuple ya ka perda ke jingkhang yit panyo i shabar kolong kum nomo ka perthe ka shaine ka dum ka jinglong chong ka perthe te nang ta ngapik ya ka dur lajong ha ka yit barabor ade nang ta ngadi ya ka barabor ngam chocolate pandi shwai ko ma performance step and then nang tapat ngapan khoi ngalum ngalangi ke jingthia la jong ada nang tapat anda ngalada lumi ke jingthia ngasut benian ngasaj ya ke kemat mo hadin mengalada ban saja ke kemat ban sud benian dengan sari la ke kamera pada den nang ta anda ngaladap sari ke kamera ngaladap lek iki baro ngala long ready no pan kre sai ke uniform te ngapan kre shwa ya ka breakfast barabor kijing bam step di entah ke breakfast jonga kala long ready hadin bangala depan kre ke breakfast nga do history ya laki uniform kumaki ong hakti in English iron after finishing my breakfast then I do iron for my uniforms in every morning. So after that all I have prepared, then I get ready. I have wear my uniforms, then I finish my breakfast. Then mengaladep ka ban shed ke ban le ke bang ban le man ke step tinggal long pen kre ban long ready no ban le kelas mar ke kelas junga ke julong prasideng te mendapat ngaladon helenti hang ni bila ban yo mo kat bangalang yelenti barbor ngaju yo kiso dia mendapat ngaladon pat haka main road namar kini ngaban lay up ya ke bos kan wan hang ni bila bani ke bos omdi kan wanang ni dari ke bos kawan nang ti sepej mo pin sayo kini ke bos kalawan sepej ngam nang than ban rimo namar nga leran yo ni ki bru ki leran penban yang bangara ke kamera jurong adin nang ta andang ngala poya college nga shom kong ke kantin adin mangala adap shon kantin ngami shabar ngapik kai ki bru na jurong mo tikini ki babi yo ipat kide ke bawan slam namar ngidon ha ke college lightly ki bos te mendapat kini pat kede ka playground basketball hakani college ka bangalai namar kamdon ka
football playground kodan bai tangka basketball playground. Ye ki bru ki kena school ki baju second day mo basketball step. Timan dapat hakani pat ka lenti kawan Malaysia ka kamera kelas ke jonga ngan pen EP ke room ke bangasong mo mendapat ngalak don ngalak mut ban syong no sya kelas pen EP ke room nang ni cuba kai ki ni kita kena school bat kena hikai jonga ti parlong menta hakani ke video kalong tangkung tu ka benengkong akhi ke performance step anda ngalaki ngale ki ke kamram pan step along reading Malaysia college ngabi ke bos pan menta pan ngalalik phasi blai siboni fi parok pe ke video in second do ke next video.